Guhaye ikaze nanone n'amakuru y'imikino agezweho cyane tugiye kuba update zose ku Mavubi ari muri Cameroon, ntabwo tugiye kukubwira ku yandi makuru rero avuzwe na kapiteni w'ibihe byose w'Amavubi yibasiye na umunyamakuru ewana se nayahe, ntabwo tugiye kukubwira amakuru agezweho muri shampiyona zose z'i Burayi, za Manu, za Barca, za Chelsea, zose transfer zivugwamo. Nkomeza gukora subscribe kuri YouTube channel twatoka sport Buzima kadere ku Mavubi. Rero Amavubi nyuma yo kunganya na Uganda rero 0-0 bakoze imyitozo yo kunanura imitsi bitegura umukino wa kabiri bazajyana Maroc ku wa gatanu. Rero n'izindi update zose Amavubi aherereye mu itsinda C ahuriyemo na Maroc izakurikizaho umukino wa kabiri Togo ikazasoza imikino y'amatsinda ndetse na Uganda banganyirije rero ikanganya nayo ubusa ku busa. Imyitozo rero yari irangiye, abanyamakuru bagereye Ombolenga afite nawe wabaye umukinnyi mwiza w'umukino abanganya na Uganda. Rero maze Ombolenga afite nabwira imbamutima ze ndetse na marangamutima afite rero kuri cyane. Ombolenga afite na rero yagize ati mu by'ukuri ni umukino wari ukomeye wasabaga kwita ku mpande zombi, ntabwo wari woroshye cyane. Nishimiye kuba umukinnyi w'umukino, ubusanzwe naje nari mfite intego rero muri njye yo kujya nitwara neza muri buri mukino kabisa. Umusore kandi yagarutse ku mvune byari byavuzwe ko yagize mbere yo gutangira cyane. Rero yagize ati akabazo nari nagize ariko ntabwo byari bikomeye cyane kabisa. Desire mbonabucya rero ifatiye ku gahanga rero umunyamakuru ewana samu karenzi na bagenzi be rero akatureba ukuntu bimeze. Desire mbonabucya abaye kapiteni w'Amavubi bikomeye Samu Karenzi kubera uburyo bukomeye guca intege abakinnyi b'Amavubi bari muri cani muri Cameroon kabisa. Ku mukino w'Amavubi yakinnye na Uganda karenzi kuri uyu wa mbere tariki ya 10/21, bamwe mu banyamakuru ba tv10 bavuze ko u Rwanda ruza gutsindwa ibitego byinshi cyane mu gitondo cyo kuri wa gatatu rero tariki ya 20/21 mu kiganiro rero cyajyanye n'abanyamakuru. Rero Desire Mbonabucya bababajwe n'amagambo Samu Karenzi yavuze ko yagize icyo abivugaho. Rero aho yagize ati rero uyu ni Desire Mbonabucya ariko se abavandimwe ubu noneho no gutega bibaye inkuru ngo ni uko umuntu azi ko bitazashoboka ninde se uzi ko bizagenda. Ibi rero iyo bivuzwe n'umunyamakuru nka Karenzi biratangaza cyane ku bumenyi bwe muri football, nk'atazi ko football atari science exact kabisa. Kuri uyu wa 25 amakipe mwihebe hakurya y'amazi ku migabane aravugwa mu itirero, ikipe akomeye cyane za Chelsea zose kadere kuri rero umunsi mwiza aho uherereye hose. Rero kuri wa gatatu rero tariki ya 20/20 mu makipe yo ku mugabane w'i Burayi mukunda yabyutse avugwamo amakuru menshi atandukanye. Amwe the update kumere neza cyane atoka sport Buzima YouTube channel. Wahoze ari rutazamu mpuzamahanga ukomoka muri Ukraine Andrei Shevchenko wananyuze muri Chelsea FC niwe uri guhabwa amahirwe menshi yo gutoza ikipe y'uko nyuma y'uko umutoza wayo ukuri ubu ngo akomeje kujya mu mazi abira. Rero bikaba byahujwe no kumera ari mu ijoro ryakeye ubwo Leicester yatsindaga Chelsea 2-0 kabisa. Akomeza no muri Juventus, umukinnyi wo hagati mu kibuga muri Juventus ukomoka mu gihugu cya Brazil Arthur wakinanye na Messi muri FC Barcelona, kuri bakaba kinana na Cristiano Ronaldo muri Juventus. Nyine yasobanuriye itangazamakuru ryo mu Butaliyani impamvu abona Ronaldo ari we mukinnyi mwiza guhiga Lionel Messi. Ati Messi nta byinshi agira ariko aba ashaka ko buri wese abona ko ari mu kibuga bitewe no kwiyarira umupira ku muranga cyane kabisa. Mu gihe Cristiano Ronaldo we rero kadakora nka mwene ibyo ngibyo. Bwana Charles Tusquets kabisa umuyobozi ushinzwe icungamutungo muri komite nyobozi ya FC Barcelona yahamagazije inama rero y'abakandida ko bifuza kuzayobora FC Barcelona. Umutoza wa Napoli yo mu Butaliyani Gennaro Gattuso yagarutse ku mubano wamurenze rero hagati ye n'umutoza rero wa Juventus kuri ubu Andrea Pirlo ubwo bari bagikina rero muri AC Milan ndetse n'ikipe y'igihugu Butaliyani mbere y'uko impande zombi ziza gucakirana n'umukino w'igikombe kiruta ibindi mu gihugu. Ni igikombe kizwi nka Italian Super Coppa kabisa. Yavuze ko impande zombi ubu zahindutse ku buryo bugaragara mu mezi asaga 6 ashize, avuga ko ubu batagihangana ngo hitabazwe umutekano kabisa.
Dukomeze rero muri Real Madrid, umuyobozi wa Real Madrid bwana Florentino Perez yasuye ikibuga cy'imyitozo cya Juventus yo mu Butaliyani ahura n'umuyobozi w'ikipe bwana Andrea Agnelli kabisa, bagirana ikiganiro cyamaze amasaha 3 nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byakomeje kubivuga, byatangaje ko baganiriye muri rusange iterambere na politiki y'umupira w'amaguru ku isi, gusa nta kijyanye n'ihererekanya ry'abakinnyi ku mpande zombi kigeze gitangazwa ko cyaganiriweho. Umutoza w'ikipe ya Atletico Madrid bwana Diego Simeone atangaje ko yiteguye gusinya amasezerano mashya n'ikipe, akaba yazatuma aguma muri yo kugeza muri 2024. Dukomeze umutoza mpuzamahanga ukomoka muri Argentine kuri utoza PSG bwana Mauricio Pochettino atangaje ko iminsi ya vuba aza kugirana ibiganiro na kizenza Lionel Messi ni mu rugendo arimo mu rusisiro rwa Espagne kabisa. Ni mu gihe hakiri amakuru y'ibanga avuga ko uyu rutazamu ashobora kwerekeza muri Paris Saint-Germain igihe icyo ari cyo cyose. Rero Lionel Messi kabisa. Dukomeze n'amakuru agezweho rero muri Manchester City. Manchester City amaze gutangaza ko yiteguye kurekura akayabo ka miliyoni 27 ndetse n'ibihumbi 500 z'amapawundi ewana ngo izihe Aston Villa igura umukinnyi wayo ukomoka muri Brazil Douglas Luiz. Ni mu gihe afite amasezerano azarangira muri iyi mpeshyi, gusa umutoza wa kipe bwana Kwegwa ko atizeye ko yapfa kumubona kabisa. Tugiye muri Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer utoza Manchester United yasabye abakinnyi be gukomeza kujya mu mujyi umwe na nyuma yo kujya ku mwanya wa mbere shampiyona iminsi mike, ariko nyuma yo kunganya na Liverpool 0-0 ku cyumweru Leicester City yaraye itsinze Chelsea yahise wifatira. Ibi abivuze kandi mu gihe uyu mugoroba ikipe ifitanye umukino wa shampiyona na Fulham kabisa. Rero ni Manchester United, rero ubu ni Ole Gunnar Solskjaer bivugaga neza cyane. Dietmar Hamann wahoze akinira Liverpool yanenze ikipe avuga ko kugura umukinnyi wo hagati ukomoka muri Espagne abakiniraga Bayern Munich Thiago Alcantara bitari ngombwa. Manchester United tangaje ko yamaze gutegura miliyoni 11 z'amapawundi yewana yo kwishyura Rennes yo mu Bufaransa ngo yigurire myugariro ukomoka muri Argentine Facundo Mendy y'imyaka 21 gusa y'amavuko cyane kabisa. Ya Manchester United. Umukinnyi wo hagati mu kibuga muri Leicester City James Maddison atangaje ko cyabafashije gutsinda Chelsea uyu mugoroba bashingiye ku mbaraga nke ziranga mu gukina imipira iteretse. Umukino warangiye rero Leicester City itsinze Chelsea ewana ibitego 2-0, Chelsea isuzugurika cyane. Janvier Zanetti wahoze ukina Inter Milan yavuze ko iyi kipe iri gucungira hafi Lionel Messi ngo irebe nimba yamugura. Ni amakuru atangajwe na Joan Sebastian Veron bakomoka muri igihugu kimwe cya Argentine akinanye mu ikipe amakipe atandukanye Chelsea mu Bwongereza. Komese baramutambaje Barca, Man City, Inter nageza Frank Lampard toza Chelsea yanenze abakinnyi be ko bari bafite ubunebwe mu mukino batsinzwemo na Leicester City ibitego 2-0 mu ijoro ryakeye. Yavuze ko bamutengusiye gutsindwa uyu mukino kabisa. Myugariro wa Manchester United ukina ku ruhande rw'ibumoso rero Luke Shaw yatugaragaje urwego rwo hejuru mu mukino wa shampiyona kipe yanganijemo na Liverpool kuri iki cyumweru. Ndewana no kuri iyo mpamvu asabwa kwerekeza kwereka buri umwe wese ko Ndewana ari igihe cye cyo kuguma muri Manchester United. Ibi bitaba byatangajwe na Mike Richard wahoze ukina Manchester City ikipe y'igihugu Bwongereza nka myugariro, ubu akaba yaragiye mu izabukuru kabisa. Rero mwibutsa gukora subscribe, share, like na comment kuri YouTube channel twatoka Sport Buzima. Usange zandi zino video ukore like, subscribe, comment n'itekerezo cyane n'ingezi. Ndakunda cyane na hejo murara haryana ijoro ryiza.